Oke, halo guys, balik lagi bersama saya Kang Onten. Di sini kita lihat pemandangan yang sangat indah dan bagus, tata tertibnya guys ya guys ya. Kita lihat-lihat di sini ya guys ya guys ya, mantap. Itu ada apa guys? Itu ada gubuk guys. Kita cek ke sana ya guys ya, gubuk kecil ya guys ya. Kita lihat guys, kita intip. Sepertinya di dalam ada seseorang guys. Kita melihat gerak-gerik. Mari kita samperin. Oke. Di sana tidak ada siapa-siapa, saudara-saudara ternyata. Naon mangruna sia miralkeun aing nasatau sia sia aing belas dendam basarit da aing keur sareng like ku sia divideokeun ka statusyakeun loba anu lalajo. Wah, kalau divideokeun pasti bakal viral nih aing. Wah, mantap sih ini guys ya. Naon mang maralong ka dieu atuh mang.